Tātou tāpuai I le atua. O te vivi atu I a te oe, o wana e tali mai I a te au. Wa vefo I oe mo u whaolotanga, o le maa na la fo ina I tufunga whaifani. Wa vea mo maa tuli manu au pitolunga. O le mea lea ua whaia e le lii, o le mea tātou te ofo ai, pe awa ai iai. Ia o tau o mai I a te ia. O le maaola o ia na la fo ina I tangata. A o filifilia e le atua. Ua tā ua lava. Se o tātou tāno. Le li ie o le maaola. O whaola ma tongi ola ia I mātou tangatanga sana. Ua mātou iai whātasi I au luma ma lo tunu o I le nei TAPUA'IGA peitai. Ua mātou wala au tu lava I le mi ngao e te tau ai. Se E.F.K.A. nganga po I ai. Ma tau to olua I lo mātou vai whale nganga. E tu I nā tua I le TAPUA'IGA whamaoni. Se te tala I o mātou loto. Ma E.F.K.A. a o mātou talo malangi whetali ai I lo mamado. Ia vi ia ma whātu mawina lo vi inga. I le ngāruenga vivi I lau whānau whātua tua o manei. O mātou wāla watu e ala ia Iesu ke risolo mātou o li whaola. Amen. Tātou vi ia le atua I lona vi inga I lua sifuru ma le tolu. Lua sifuru tolu le vi inga o le atua.
le Faitau ina o le tusi po ia. Tusi filifilia o le nei foi e sā. Wa o meia mo i tātou i le tusi whailoto o le EKALESIA. Peteru mua i lona mta upu e lua. E Faitau ina e amata i le whai upu e whā e o atu i le valu. Peteru mua i lona mta upu e lua. Faitau ina e amata i le whai upu e whā e o atu i le valu. Whaafonga maia i le whionga pa ia le atua. I o tau mai i a te ia. O le maaola o ia na lafo ina i tangata. A ua filifilia e le atua. Ua tāua lava. O tau foi. I a te na e o tau pei o maaola. O le fale anganga. O le awosi tāulanga po ia. E a watu tāulanga fale anganga e malie i le atua ono Iesu Keriso. A ua foi ua i le tusi. Whaauta, o te tuisi ona le mātuli manu ua filifilia, ma le tāua, e le mā foi se whātua tua i a te ia. O le nei, ua i a te outou o e whātua tua o le nei mamalu, a o e le whātua tua. O le maana la fo ina i te funga whaifale, ma vela valea ma mātuli manu o pito lunga. Ma maa e tau sua iai, ma papa e tau tewa te vai. E tau suai i la tau o whaalonga tā i le upu, na tōwhia foi i la tau i le alawa mea. Whamanuia mai le tua i lu tātou whaalongo i lana awhionga. Ia ia te ia o lono vi inga e whaavavau lava. Amen. Se o tātou wifo me te tālo i lea tua. Lea tua elo mātou wali i alofa. Ua malu i lau o fia o mātou wolo le nei fo i vai e sa ma ona whiau. Ua e pui ma lawe ina le whetalo loa i o au whanau. O le uta fo i ma le tai na whea ngai mau tangata ngā rurue. A o le whanau i le toia e manuia o a onga o le nei foi tau sanga. Whawhetai tele le atua i lo walofa. Ua manuia ai i mātou uma. Whawhetai ua manuia le au mātua. I a inga ma whale whapitoa o tau si ai. Ua e tau tolu o ina lo lātou whea ngai ma pōpua ngā. O le soi fua whātangata matua. Tau mātou te tālo atu i o lātou mafutianga ma lo lātou soi fua o ngā vale. Peitai ua e whamanuia, ma e tu ina atu le whesoswani te tau. E o i atu i au ono fo mai ma tausi mai. Le ngata i lea a o le whesoswani a whanau ma ainga. Ua whaalotu tele ia i lātou i o lātou pōpua ngā. Whamarole atua i lo walofa, le whātua o ia. Whawhtai ina ua e whaia i mātou ma maaola mo lo whale anganga. E ui lawa i nānga salari tangata. Peitai ua e whao ngā ma wala auina e whai mau mea whai ngā ruenga. E whāsusulu atu lo malama. Ia whaola ina le lalorangi uma. O lo tumu mau mea lofa o le poto ma le tamai. Wa e tō ina mai e ala i whasinonga loa nganga pa ia. Wa oa ai le tala ina o lo finangalo a lofa i tangata. Wa se ase mea e mawhaia e le whainga ruenga. Piana le au la wa fio ma lo mātou wala auina. Ni ala le mātou te vivi ai ma whamanuina lo wa lofa mai. Whawhtai i lau fionga pa ia. Ua whamawina ai tala o lo walofa ma le whaasoa o lo wanga le lei. Ua tū maupea le ola ma whamanatu mai lo tāua i lo mātou wola i aso uma. Ua whawhtai fo i ngā ruenga mana le nganga pa ia. Ua tauto lua ma lawe i le ava ma le manino o lo mātou wola o aso uma.
E whawhetai fo ile muti vale o lo walofa. Ua mawhai ai o na mangala o le tangata ngasala i le tongi ola na e maliu. Ma tongi ola ina i mātou ke riso i lo lava so i fua pa ia. Ai maise i lo to e tō ma malu. Ua whai ma manu lo ti o le Gāluega fola lau EKALESIA. Ua whamalosi ma whangua lo mātou wola i pōpua ngā. Ua whai lo to e tō manu malo mai le tōnga mau. Ma malamala ma fau e wā ai i ai le tangata whātua tua. Ma le fefe ai e whaia la wāmia tonu. Ia tō mau i la ua fio le vi inga ma le whaamanu o le whawhetai e le au noa. Le atua alofa whamangalo. Se e whamangalo ina lo mātou o langa whe momo wai. I le avea ma maaola mo lo whale whale nganga o lau EKALESIA. Na wa ve pe i mātou ma mea whai Gāluega e ngau sia ngō fie i whaoso songa. Ma whaia ina pēr i ti apolo mana mai le Poto. O mai le ia ai o mātou o langa. Se e whamangalo ina le atuae. O mātou loto fefe wavale ma le pala a ai. E whatau nu me sili ua e whatonu mai. Ina wanu mia whatasi atu i mātou ma whainga tau leo langa. Wa le ma whai o na whaalango lango whamao ni atu. I le taita i ngā lo wanganga. I lona si uwhafonga tau le langona. Telefoi na mātou te ena o nāla fōlinga whainga tā. Wa tomu i le lofa ma so sia e tele. E lawe ina ai i mātou i tuaso so wā o mātou o langa. Se e whamangalu ina fōi manatu whasau sili. Mātou te whawhau ina i a whaleanga ina ai nisi. A wale aise moni o ia mea ua mātou tua ina ai i lato. Wa vea whai lea maala e tau te waile so i fua whātua tua o tangata. Wa a fia i a mātou a mionga mātanga. Se e whamangalu fō ilo mātou whao i o vi inga. Na ua mita vale ma whalie le vale lo mātou wola au natu. Wa le whamaoni fōi la mātou wa o atu o lau tala lei. Na o se tia ngō fia i manuia, wa e whamanuia ma iai i a mātou tau mawhing. Wa vea ai i mātou ma whātaita inga leanga i nisi, e te tau o na mātou lawe ina. Wa mātou te talo ai. Se iau i mangalo i mātou uma i lo toto pa ia ke riso, lo mātou wali whaola. Ia whafo mai i la mātou savalinga o le nei vai sa. O mātou te talo lava. Te alofangia le au mātutua, ma mafutianga o lo lātou tau ave. Se lang maluina lo lātou whengai ma pōpua ngā. Se e whamanuia i whanau ma a inga. Ai meise o ona fō mai ma le langolango atu i o lātou mafutianga. Ia manuia fō i au ona o whengai ma mai. I lātou o tausia i a inga. Ma e ua sulu atu i maota o sulu wha inga. Mō le fia maua o se mapusanga i o lātou mafutianga. Se e whamanuia ma whesoso nina. Ia manuia fōi le whanau ma tina o whengai ma maitanga. O whai lele fōi ma whanau wa e fōi mai mō a inga ma lau Gāluega. Se e whamanuia. Alofangia na ia mātou whanau i le whengai ma onga. Lawe ina i lātou i le usu atu ma le toi fōi mai i a inga o so uma. I le pepesi pea o whamai ese wa a fia le laulangi. Te e alofa ma la veai i mātou, i o mātou wola whātasi ma le whanau. Te e whamanuia i whanau ma au ona utu i nātu mō lau Gāluega. We wa o ina i korisi whawhaife au, mai lātou ua ngārurue. Ia mana lo lātou wola, ma vea pēr ma maaola o tō fia mai i lo uso i fua ke riso. Mō le whāsu sulu atu
o lo finangano. Ia manuia lau EKALESIA ma o tangata TAPUA'IGA o le nei fo i sa. Se alofa ia i mātou ma whanau ona nofo e se atu ona o Gāluega ma le soifua o oina. Ai mai se i lātou ati nai a inga i nisi tu o le nei tunu ma tunu e mamau. Se lave ina mai whawhitauri on pa u atu ai i puapuanga. Lave ina mātou whanau i le lamatia e whala au whasa ina ma awa o ona o lātou wola. Te alofa fo i whanau i wanga au o malo ma sa moa ai tau malele i so se i tu o le rolangi. Ia manuia sa moa i sae ma sifo i ana whainga malo i ona a inga manu. Alofa ngia ona te itai. Ia whaia pēr ma maaola o tofia mai i la ua fio ke riso. Na lātou tō whae sa ili atu i lo finangana. Se e whamanuia fo i a New Zealand ma ana whainga malo ma o mātou te itai. Se e whamaise ma whamawhana whana i e o whano noa. Ai maise Mafutaga te ai le oti. Ia pupula pēne la o le whamoe mo e fau o lo toi tū. I o lātou loto pōngi sā. Whamanuia lo lalolangi Fepuari tuai. Ma malo ua whea ngai mataua o vai a inga o na ole mataua ma le loto whamangalo. Ia vave maia o se aso. Ia o maia ai le file mu moni i ia au whanau. A mātou whalongo i lo finangalo. Ia nā tia le vai ma le valeo le au unga. Ai alu ma le mana lo finangalo. Ia susulu atu lo mana malama. Ma tosi na ina loto o whanau e whaia lo finangalo. O mātou te talo ia. O mātou whaleo i nātu whatasi na talo lilo o i loto o au whanau. Mātou te tōu i nātu. E alalava ia Iesu ke risolo mātou ali i whaola. Amen. Tātou pese i le atua i le pese se lau ma le iwa. Se lau ma le iwa le pese.
o le launga i suafa mamalu o le atua le tamā le alo ma le nganga po ia. Maua le mana taitai o le nei foi vai e sā. I le tusi na faitauina Peteru mo mua i lon mataupu e lua. A le foi upu e 5. O Autū foi. Iati na e Autū pei o maola. O le fale nganga. O le au osi taulanga po ia. E a watu taulanga fale nganga. E malia i le atua ono Iesu Keriso. O Autū foi. Iati na e Autū pei o maola. O le fale nganga. O le au osi taulanga po ia. E a watu taulanga fale nganga. E malia i le atua ono Iesu Keriso. Au manatu o le nei e sā. O maa mataulanga. O a mea e iloa ai le EKALESIA. O maa ua whauina ai whatawhaitaulanga mataulanga. O whaailonga o le atua i tangata. Na malanga Iakopo i patana rama. Ina ua uma o na whaamanuia i saako lona tamā i ateia. Sāui atu i peresepa makarana. Ua o ia i lusa o na moe ai lea a wā ua pō. Ua ia whaile maa maona alunga. Ua whaila na miti. O le api whai o tui le ele. Mo olo na iu i le langi. Ua tū ai le li o na lunga. Ua whetalai mai. O le li le tua apera amolo tamā. Ma le tua i sako. O le whanua e te taoto ai. O te avatu ai i a te oe ma au whanau. O au whanau pei o le fuefu o le ele. O oe foi ma au whanau. E manui ai ai ngā umo o le rolangi. Whau te foi. O te i a te oe. O te whafo i sia mai oe le nu nei. A wau te le tu ua oe. Se i o whaia le mea o whaia tuai i a te oe. Ngala o ia. Nei a wane leo le maa na lunga ai ma whaai longa ai le mea. Na whaali mai ai le li i a te ia. Wai li lingi fo i le waina. Ma le suau o live i lunga o le maa. O le whaai longa o le taulanga i leli. Wai whaai ngole me o Peteru. O le fale o le atua. Wai whai ane. O le nei maa foi o au whatuina ma whaai longa. E whai lea ma fale o le atua. O maa foi e sifuruma le lua. Na whai atua ia o sua i le nuu. Ia whaputuina i tonu o le ioritana. I le mea na tutu ai vai o Faitau langa na avele atola au le tu la fono. Ua mate ai le vai ma la sia le nuu le vai tafe o le ioritana. A toa ma maa e se fururua na latou ave i le mea na momoe ai le nuu. Sa whai ai i o sua ne maa whaamanatu i kili kala. Ua whai ma whaamanatu i le alofa o le atua i le malanga le nuu. Na sopo i ai le ioritana. Ma sava vali i le liti vai Autū le nu. O tautala mai pea ia whaailonga i tūpulanga a muli o Israelu. I mea te tele na whaia e le atua. Ua manuia ma lawe ina ai Israelu. Ua o mai i nei aso. O maa na whaia ai whata whaitaulanga. Ma taulanga o sia e o si taulanga i le atua. Ua i longa ai le atua i le mea o iai tangata. Peitai. O le nei sa. O tautala ele tu stala o Peteru i a Iesu. O le maaola. Ua li liwina ai e Peteru le whatusa. Na whetalai atu ai Iesu i a te ia. O Peteru oe. O te atia e lau EKALESIA i lunga o le nei papa. E le me fai foi e fai to o se oli. O na manu malo i ai.
E ui whaaliliunga ese o le whtaleinga Iesu ia Peteru. Peitai. Mo winga le ngō Peteru i le papa. Au o whetala i atu Iesu ia Peteru. Whātatau i le whaalinga na ia iloa. Sa ia tali atuai i lana whesili. Pesea le upu o tangata i le atali i o le tangata. Po ai. O whai atuai Peteru ia Iesu. O oe o le keriso. Le alo o le atua soifua. Pe ua winga le upu o whitala i atuai Iesu ia Peteru. O ia o le papa. Po ua winga le whitala i ngā Iesu. I le upu po o le whaalinga. Na tali atuai Peteru ia tei. Ua manatu a Iesu. O le whaalinga nei loa e Peteru ia teia. Ua le mai a Peteru rawa ia. A o lona tamā o i le langi. Na whaari atu ia teia. O le foi whaalinga. O le avea ma whaavae o le EKALESIA le alii le langi. O Iesu o le maaola. O ia o le papa ai leo Peteru. O whaavae ia te ia le EKALESIA. O le maaola. E whai ma whaavae o le whātua tuanga o lana EKALESIA. O i lato uma o e whalongo mausita iatu ia te ia. O whapei o tangata Poto o whau o lato whale i lunga o le papa. O whapei foi lana sa whetala e tuai i lana la unga i lunga o le maunga. A wa ia te ia le ola mō tangata uma. E whātua tua ia te ia. O Iesu o le atua sa la fo ina e tangata. O le maana la fo ina e tufunga whaifali. O whai ma mātuli manu au pito alunga. O si TAULAGA, Tusi upu, ma Fariseio. O tufunga o le whātua tua o Israelu. I le tausia whamaoni o le tūlafono. Na lātou te ena Iesu o le Mesia. O na lo lātou teitai se ina o tangata. I winga o le ola i le tūlafono. Na tele ei na whete na i o lātou talitonunga ma Iesu. Mō ni maulu perfeta o Isaia. O le nei. O lo whapeo na whetalai mai o le li i le atua. Whaauta. O te tuina i siona le maa e whai ma whaavae. O le maa ua uma o na whaataita ina. O le maa tuli manu tāua. O le whaavae ua mau. O le whātua tua i a te ia. E le popole lava ia. O se whaailonga ua ta otolo na whātau nuina i le lumanai. I le vainga whāperofeta. E ui na whaalili wina le tuspa ia ala maika. Lea fuai upu. Ua whaasino i le tūla i mai o se tupu malosi i uta. Whaapei o na urua i whaia ai lea perofetanga. Peitai. Ua manatu le apostolo o Paulo o mare tusi Faitau o le nei o sa. Ua whaasino lea maa i a Iesu ke riso o le Mesia. A wā fōi ua i le tusi, whaauta. O te tū i siona, le māturi manu o filifilia ma le tāua. E le mā fōi se whātua tua i a tei. Ua whātusa ina fōi Iesu, o ia o le maa o filifilia ma le tāua. O ia o le maa whaavae ma le māturi manu. Ua whaavae ai lana EKALESIA. O lona maa losi tū mau whaaua wina. Ua whailea ma whisota inga le lei mō tangata whātotua uma i le ola. Ua ave fo'i ma whaaola. Ina ua ia whamangalo ma lawe ina tangata i lona soifua le pōnā. Ua manatu ai le apostolo Paulo. Ua ele ma whai estasi o na tū se isi whaavae i le ua uma o na tūina o Iesu ke riso lea. Ua walawina ai e Peteru tangata o le EKALESIA ale ali. Ia ati na e o tau pei o maaola
o le fale nganga. O maa ua maua mai le ola ia ke riso Yesu ua whaatua tua iai. Wa vea matangata pa ia ona o le li. Ina ua whai mae ua soi fua I whaataita inga le lei. O le ola whale nganga. Whapei ona maua mai ia Yesu le maola. E ui ina ola whaatasi ma le rangi. Ai tūlanga ese lava tangata e talia o onga le li. Ona o Yesu ke riso muafua ai manatu. O lato wola e pei o vai puna e le pe I fata ita inga le lei o le soifua lilo I le nganga. A wa ola I fata ita inga Yesu o soifua foi ke riso I tonu ia I lato. Ua whai Yesu ma whawai o Gāluega nā tau te whātinoina. O ia maola o tū whātasia ma whausi ai le whale nganga o Keriso o lana EKALESIA. O Keriso o whātusaina I le maa I ona o ngā e tele ma lona o ngā silisili I le whausia o le whale nganga o lona filifilia e le atua. E ui na te ena I tangata. Ua whai ma oli ma whaamawhana whananga. Mō tangata ua whātua tua ma tali tonu I a te ia. E le ngata I le vea ma maaola o le whale nganga. A ua vefo ia maaola. O le au osi tāulanga po ia. E awa tua tāulanga whale nganga. E maalie I le atua ona o Keriso. O le avea mo se tāulanga po ia. O se wala au whaapitoa lea ia I utaia. E whaatino lea whaiva tāua I luma o le atua mō le nuku. A o le ia fio mai Yesu. O pau lea o le tangata e uruatu I le mea silisili ono po ia I le malu. O filifili mai I le laina o a inga o se tāulanga o Israelu. O se o filifili e tau avele ati ute. O le wailonga I le soifua ma whapa ia ina. A toa ma le poto. E talitonu Israelu. O le ua whaali mai I ai le atua. I whaatonunga mō le nuku. Ua tui le vāo tangata ma le atua. Peitai. Le fio mai o Keriso. Ua ia filifili ai I tātou uma o maaola. Maosi taulanga. Mōlo na whale nganga le EKALESIA. Mana tua itu stalo Peteru. O lo tātou talia o Yesu o le Mesia. O le atua ua afi o ifo. Wa vea I tātou uma maosi tāulanga ona o Keriso. O se whaiva ua launga te sia ai I tātou uma. Ua whātua tua matalia le tala le lei I a Yesu. Ao tātou wanga atu I le nei masina e lua o le tātou malanga, o le nei tausanga. Ua whamanatu mai I tātou I le mataupu o le nei aso, le EKALESIA malona winga. O e ua wala wina, e awina atu mo le ali. Ua le whaasino I whale sāma whale pei on manatu nisi. A ua whaasino le EKALESIA I tangata. E tau tala lava ma le avatele. I le maosi o sia ma le whatua tia tau tua lotu o tātou tangata. I le Gāluega le atua. Ua whausi ai whale sā te tele maota mātango fie. Ua tau tua ina ai le EKALESIA. Peitai. O whale maota tau ngatā. Ua whaali ai le whai mea sili o tātou tangata I le whatua tua. Ua nā oni whale tau tua ina ai le EKALESIA. Ua le avea whale ma EKALESIA a o tangata. Ua walawina Yesu tangata. E fola ma tala I atu le tala le lei o le whaoletanga. Ia lawe ina tangata. O le ata tāua o le malu I Yerusalema. Na manatu I utai o le maota TAPUA'IGA ua fausia I maatalai ma maataunga tā mo le atua. Ua whaile ma whale.
E tapu vai tasi ia Israelu ia na tapua'iga ma'aiga whaamanatu. O talitonunga ma mafaufaunga na manatu ai. Ua paulea o le nofoanga e maua iai le atua. Ua ngalo ia Israelu le atua. E le no atia i se fale lo na siri ese. A o le mafuanga o le tāwhea o le nuu i Papelonia. E whasanga sanga pēr loto i Jerusalema. Ona o le talitonunga i le atua o le malu. E ui ina tauatu e le profeta Jeremia. Le whaaringa mai le atua mo le nuu. O lo lato iai whaatasi ma le atua i le tāwheanga. O lea e au ai o na ola fia ma tali i manuia o le atunu po o le nuu. Wa vea iai i lato. Se ia toi foi mai. Ma whafoi mai e le atua le nuu i aso wa ia atofa ina. Peitai le nuu. E le iave e sea le manatu i le mamalu. Ma le malu o le whaailonga o le atua. Ua ngalo i tangata o yuta. O i la tou. O le whaailonga sili lea o le atua i le lalangi. Ai le o le malu. O Yesu foi na ia sasa i fafo i la tou. Na whaonga se le malu. Ua i whaailo atua i le tāua o le whalesa. Ua sa ili i ai tangata uma i TAPUA'IGA i le atua. O se tasi o na mōrianga i lona whaamasino ina. O lana whitalainga. O whai maile nei tangata. O te mawhai ona le peti o le malu o le atua. Ma o toi whaia i aso i tolu. E ui e leo winga leo o le malu o tāua i Jesu. Whapei ona whaamauina i Ioane. Wa o whaasino le malu o tāua i Jesu. I lona tino maia lava. Wa toa manino tangata. I lea whitalainga a Jesu. Ina ua soifua manu malo le li i lea sotolu. Wa winga le whitalainga le li. E leo le whalesa po whale e whaia e 5 o tangata. A lona lava tino pa ia. Le fo iwa tāua e paulo. Tau te leilo a ea. O le malu o tau o le atua. O lo nofo foi le nganga o le atua i tonu i a te outou. A whai whaaleanga i stasi le malu o le atua. E whaaleanga ina le nātangata i le atua. A ua e pa ia le malu o le atua o outou lava ia. O whamanatu mai ailo tātou tāua i le atua. O oe maau. O maaola. O si tāuranga. Wo fausi ai le fale nganga o keriso i le lalangi. O lana EKALESIA pa ia. E pa ia i tātou ona o keriso. O le maaola. Wo ia tofi ma wala awina i tātou uma o mea whainga aluenga. O lana EKALESIA pa ia. O whapefe mai. Lo avea ma maaola mo Yesu. O se tasi o whamana tāua. O le Tusi o Peteru. O ia talo sanga ina aira o whātua. Ia whātuma wina le pa ia o le ali. E maaola o fausi ailo na fale anganga. O Yesu o le maa whaavai. O le maa tulimanu. O maa o fausi ailo na tino pa ia le EKALESIA. O le maaola. O le whaailonga tāua lea mo i tātou. E whapewhea ona whai tātou ma maaola mo le fale anganga o le EKALESIA i le nei tausanga. Ai ailo wala wina i tō whinga i se ese mo whaonga ina i ailo soi fuanga lue. Sa whaali le atua i ai a kopo i lana malanga i pātana rama. Ma i whaonga le maana alunga ai i whaailonga ai. Le mea na whaali ma i le atua i a te ia. O le whai no whaonga. Sa e toi foi i ai, ma whau si ai le whaailonga o le fale o le atua, mo lona a inga. Wa vea i pepe teli, ma no whanga i TAPUA'IGA i Israelu i le atua. O whamanatu mai ai, le whatamala i lo tātou tau a veina, o le vea o i tātou ma mea whainga aluenga ke riso.
I lana EKALESIA pa ia. Ia whae tete, mātangi a pēke riso o le maaola, ua tofia mai ai I tātou. Ma vea ai pēa ma maaola o lona fale whaaleanganga. Ia pa ia ma le po nalo tātou wola, I luma o le langi le whātua tua. Ia ma malu pēa le atua ia tātou au unanga uma. Ua tau tua ina aile EKALESIA ke riso. A o e anga atu I le nei tau sanga. O se tasi o whamanatu tāua, ua tu ina Iesu mo lona fale anganga. Ua whai o ia ma whesota inga o I tū uma o lona fale. O se whawhangu mo lo tātou a vea ma kerusiano. Ia whai I tātou ma kerusiano, e whesota I ai le rolangi Fepuari tuai. Ia loto te tele tautalatu I le ngangana o le lenga. Ie o masisei. Na ia whealofani ma whelangolongo mai I tūwhale uma o lona fale anganga. E malosi ai le fale atoa. Ina ua taua o ngā ina ma whao ngā ina maa uma. Ua fausia ai le fale atoa. E maua ai le loto ngā tasitasi. E o mai ai e whātino le soifua vivi I le li o Iesu. E ui e senga o manatu. A wā ua whesoasoani le li I so se tasi. E sa ili atu ma le whamaoni I a te ia. O la paulo. O le nei. Ia wha o Autū I le atua whapei o le whanau pele. Ma ia sa vavali I le alofa. Whapei o ke riso foi na ia alofa mai ia I tātou. Wana foi mai foi e ia te ia mo I tātou. O le taulanga ma le tongi ola I le atua. O le mea manongi lea. O le foi taulanga. Na whaia e ke riso. Wa vea ma wha ai longa tū maa walunga. I le soifua o lona fale anganga. O lana EKALESIA. Ua whaai wina ni mtaupu le nei sa. I le whamalosi a Peteru ia I lātou o e whātua tua. Ona o e le whātua tua ma te ena le mamalu o Iesu ke riso le Mesia. Ua le ese ai. Ma le maana la fua ina e tufunga whaifale. Ma maa e tau sua iai. Ma papa e tau tewa te vai. Sa whamana tuatu le Tusi tala I ona pō le sawa ina. Ma le whasi o tio leo kerusiano. Le whapupole ina o I lātou I lo lātou wola whātua tua. Ma le ulangia ona o keriso. O wai le ei so I lātou. E whaluma ina I le whātua tua I a keriso Iesu lo tātou o tua. O wai le ei se whama ina. Ie wana whae ina. O le nei. Wa ia te Autū o e whātua tua o le nei mamatu. A ua le whape ina I lātou e tausu ai ma whalongo te tā I le upu. Ua tofia foi I lātou I lea lava mea. Ua winga lea. Ua filifili I lātou I lo lātou lava mā laia. E ui e leo le fina ngalo leo lea li. Peitai. O lātou lava loto maa. Ma le whātalinga tuli I upu alofa e ola ai. Ua tofia ai mo I lātou lo lātou lava whaafanonga. A le tiu te lea ma Gāluega whaola le EKALESIA le li. Ua tofia I ai maola o le whale nganga o keriso I le larolangi. Ia tala ina pēa le tala le lei o le whaola tanga. Ia lawe ina ai ie ua whaalonga te tā. Ia tula I ese I le mea e tau tewa te vai. Ia I lole alofa o le atua. Nā whio mai ai keriso I le larolangi. Ia whaola ina tangata uma. I lona soifua le pōnā. Botongi ola ia tātou ang sala. Na iati nā e I tātou e whaima maola. Ma osi taulanga po ia mo lona fale anganga. O le misiona lea. Wa I longa I pēlo na tino le EKALESIA I le rolangi. Ia whai foi mau Gāluega I le nei tausanga. Ia tala I atu le salamō. Ia whātaua o fia tangata uma.
I le alofa tū no le sātou. O ke riso Iesu le maola. O le Mesia wafi o ifo. Mō le lalolangi ang sanga. E sili musa fo'i ia unei. A wā o le whaiva lea o le EKALESIA. O misionare a Iesu. E lawe ina tangata uma. E o lava i e ua sāua ina lana EKALESIA. O Autū fo'i. Ia tina e Autū pei o maola. O le fale nganga. O le wasi taulanga pa ia. E a watu taulanga fale nganga e malie i le atua. Ona o Iesu ke riso. O maa ma taulanga. O a mea e iloa ai le EKALESIA. Amene. Tātou pese i le atua i le pese 5 le pese.
o le talo whamanuia. Le tuai, se e te tala ina o mātou mata ma loto, e i lolo o fio i ngā luenga me Fepuari, o le atu ina ia i o mātou wola i le nei vā Yesu. Ia vi e fōi la o fio i ola o whanau, a o whia ngai mā onga o le nei vā Yesu sā. Ia vea ngā luenga mo mea uma mātou te whai, e whai mau vi inga. Ia tuma mai le manuia ma le while mua la o fio le atua lo mātou ta mā. Ia lofa whamangalo i Yesu ke riso lo mātou wali whaola. Ma le Mafutaga whai pēr ma la o fio nganga pa ia. Ia i lunga i mātou ma lau whanau whātou tua umai le rolangi. E o i le whāwawau e whāwawau lava. Amen.